Hello friends, I'm back here at Dimakusi Stadium to explore exciting semi-final match of Enter 6 Schedule Football League, and the match will be played between Bodoland FC versus Cardian Law. Bodoland FC is with yellow jersey and Cardian Law is with white jersey. Today's referees, now I'm going to introduce them. So he is Ilis Musohari and Hemonto Boro. I'm Borun Boro. Borung Boro. Yes. And Daisum Busumutari. Desembo Sumutari. Okay, all the best. Thank you.
Bazarnya senang lah.
Soalnya derajaan lu bidang Bodoland na Karbi Anglong. Bodoland. Kak support Korea sa Bodoland. Sir derhagan. Bityar. Kak support Korea sa Bodoland. Bodoland derhagan na. Kuna jitibo. Bityar jitibo. Kak support Korea sa Karbi Anglong na Bodoland. Kuna jitibo Karbi Anglong na Bodoland. Premier Football League 2022 ফাইনাল খেলখন অহা 23 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কোকৰাঝাৰ সায়েন্স স্পৰ্টছ গ্ৰাউণ্ডত আজিৰ খেলৰ বিজয়ী আৰু আজি লাই অটোনমাস কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিল এই দুইটাৰ মাজত খেল চলি আছে এই দুইটা দলৰ বিজয়ী এই দুইটা দল অহা 23 অক্টোবৰত কোকৰাঝাৰ সায়েন্স স্পৰ্টছ গ্ৰাউণ্ডত ফাইনাল খেলিব Passing ball. Gol. Jom raw dum bersambut dia
ব্যাপারে বলতো কিন্তু লবর তো বুঝি বলতো time dia bangga mau dia betul share bukan bilang So friends, finally Bodoland FC beat here on the match and the final score is Bodoland FC 2 and Karbi Anglong 1. A big congratulations to Bodoland FC. Now Bodoland FC enters to the final match. Timothy, बिथांनि मुङा Timothy, बिथाङा उदालगुरिनि बड'लेण्ड FC जों गेलेदों। नोंथाङा दिनै देरहानानै बोरै मोनदों? जोबोर मोजां मोनदों। आচ্ছা बे ड्र थानाय समाव मारै जादोंमोन गोसोआ? प्रेसाराव दंमोन एसे। देरहागोन होननानै सानखादोंमोन ना? कनफिडेन्स दंमोन माने देरहागोन होननानै। आচ্ছা दे, कंग्रेचुलेसन। थेंक इउ। जा फंबाय, ड्र थानाय समाव बोरै मोननाय? माने गोसोआ एकदम थानो सुखुवाखै आरो गेलेनो आरो देरहागोन होननानै सानदोंना सानाखैमोन? देरहागोनखौथ' आसाखा देरहागोनखौ माने लाकिलि देरहाबाय लास्ट समाव जोंहा गल जायोबा जों खिन्थु जों एकदम माने डाउन जाखाबायमोन आरोना बिट जाबाय थादों आंबो ओमफ्राय डिफेन्डारा जोंना खननैबो लाखिबाय बेनिफ्राय लास्ट समाव गल सोनायाव माबायदि गोजोननाय मोनखो गोसोखौ? लास्टआवथ' बिराद गोजोननाय मोनबाय टाइमखौबो नाहरगासिनोमोन आं एडिसनेल टाइमखौ थिखोहां जुदि एडिसनेल टाइम होयोमोनबा जों आरो एक्सट्रा टाइम गेलेबावनांगौमोन ना 30 मिनिट्स 15 दा ओमफ्राय स' लास्ट फाइनालि जों काउन्टार एटाकआव गल मोनबाय आरो स्कर मोनबाय कंग्रेचुलेसन लोगो मोनगोन आसा थाबाय फाइनालाव बयखौबो फंबायनि मुङा खोमदोन ब्रह्म Congratulations to Jumla Brahmo, deciding goal scorer of today's match. गोजोननाय मोनबाय फाइनाल थांनानै फाइनालाव लोगो मोनगोन गासिखौबो